Prašenjem broj 9 i prašenjem broj 10 od test od broj 2 od prv tematski test matematika za 6 odeljenje. Prašenje to broj 9 glasi: jedan prirodan broj je deliv so broj od 5, ako cifrata na jedinici ide na toj broj e. Kada se zapišeš to ili i tu kada se zapišeš to. Odgovor sigurno je jasan. 0 i 5 ili 5. 5 pojeni nosi to. Prašanje to broj 10. Koji od brojevita 17, 18, 44 ili 63 je prost broj? Prost je broj od koji ima samo dva delitelja. Seko od ove brojevi se delivi so eden i so sami od sebe. Dovoljna pričina broj da ne bidi proste da najdime da ima barem ušte jedan delitelj. 18 delivo i so 2, znači ni otpaj. 44 delivo su 2, ušte i so 2 ni otpaja. 63 delivo 63 delivo ušte i so 3, znači ni otpaja. Ostane samo da je to broj od 17. Vaka rešeno prašanje to nosi 5 pojena. Blagodaran.